ದಿವಿರಾಜ ಗಡುಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕುರವ್ವ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ಅದಾಹಮ ಕುರುಂತಂ ಹೋತೆವಮ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಫಿತ್ತವಾದವ್ವ ಫಜುರ್ ತರಿ अस्सलाम वालेकुम अली अब्दुल्ला मिरे सिम बदल कोली फजूर तरी मिसिलसिलाग प्रोग्राम कायकु अद मिसिलसिलाग मिहार औरगन में गिनस्तेमदा ईसा अलैहिस्सलाम ग वाहकयाकु मिरे इस प्रोग्राम कुरियगें गुस्तबानी शेख अब्दुल्ला जमील अद फजूर तरी मिसिलसिलाग प्रोग्राम ता अडोसम गिंदवा बेफुना गोडा नॉन फदे औरगन में मिहार कुरिय मिगंदनी ईसा अलैहिस्सलाम ग वाहक मिगे कुरिन औरगन में वानी ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया वडागतुमा बेगतुम वाहक दक्का ईसा अलैहिस्सलाम ग रिसालत वोडा बिना कुरबा फती रूहानियत आयगोत मी मादियत कन्नु एन्नमस मिहार दुनियागे मेवळमुंदा नसारा एन्न बयाफ कवन्य अरुण मी फेन्ननी रूहानियत बा एगोतकस एमिहुं किबागने हम एकन एमिहुं मियति मादियत ए मारुण मी देहवनी एमिहुं मिहार रतिबी ईसा अलैहिस्सलाम एमिहुं हम एगनेस्तेवि रिसालतुगा नूंका एमिहुं मिहार रतिबी ए रिसालत मुनि खिलाफ गोतेगका ए मी अरुण में मी फाहा कोल्लें जे तंतन कोळ अरुण में विस्नालें जे एक तंतन कोळ एरो अरुण में एमिहुं ग फरातु सदी किरत गुरवाणु गस अदी इंजिल तहुगस मी वारदे फा उन्न गोतुं अरुण में मी एंगेनी एमिहुं गे ए रिसालत एमिहुं उळम मी अन्न गोतकी मिहार ए हकीकते नुंका ए रंगळ गोते नुंका इतरा तफसील कुरमा अरुण मी दनवालनी अल उस्ताद मुसा निजार मी अरुण में मी नसारा दीना भे गोतुं वाहक दक्कमु मी अन्नेरग अरुण में एमएमएस गे मी हंदाणुगा मी हुन्ननी එමිහු මිහාරවස් ගෝමුන් එදනි අද එමු අකීදාග එබ්බේ ගොතු හදාෆ මෙන්නනි ඊසාක් ෆානකි එයි අල්ලාහ්ගේ දරිකලෙක්කම අල්ලාහ්ගේ මේ වාකේ කලෙක්කම කලෙක් ගොතුග දුනිය මේ අසහරි බෙෆලෙක්කම එමිහු මේ ඉෂාර කරණි අද එහෙම වීම අගුණ මේ සුවාල දිබෙන් ඔය ජවාබ කා දෙතේකස් අගුණ මේ විස්තන්ජේ මේ කොංකාල දාවායත්ව මේ කම බෙහ ගොතුන් අගුණ මේ ඉබ විස්තන්ජේ අද මිකම බෙහෙ ගොතුන් අගුණ මෙන්න කීත කුර්ආන ෆෙන්නගේ ෆිලාවල තක බදාරු කීත කුර්ආන අගුණ මෙන් මේ ෆාහ කරේ එන් ආයතකි ඒ අගුණ මෙන් කුරින් වස් මේ ආයන් අගුණ මෙන් තිබේ ෆොන දන්නවා ෆහෙන්න වස් මේ ආදුක තෆ්සීර් අගුණ මෙන් ඉතුරු ඉබ ජෙහෙලෙන් ජෙහ අද ඒ ආයතකි අගුණ මෙන්න මේ කීත කුර්ආන අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වහී කරවනි වරසූලන් ඉලා බනි ඉස්රාඊල අන්නි qad ජිතුකුම් බියාතින් මින් රබ්බිකුම් أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله أدي مئايتك الله سبحانه وتعالى بيان كربني إيساك فانا إكلانغ ديفي معجزاتك وربود معجزاتك واهك أدي معجزاتك كريمس أقول من نقطة واحدة كافانة أي دونك أفدما أدي دونك فرانا رمك واهك ميتنوغا अगुण में फाह कोल्लम बेणुवा पॉइंट कुरिम में अगुण में मिदने नुक्ता विस्ना वडान तिबेमुगा अगुण में एंगेने नुक्ता वागोय अदे एई मी आयतुगा अल्लाह सुब्हानहु व तआला बयान को फागुतुम ईसा गफान मी आयतुगा थिं कमे इबय हकीकतुगा एई मी फरतम मी अल्लाह सुब्हानहु व तआला अंगवणी ईसा गफान मी मेदोरी खुरवा अन्नी अखलुक लकुम मिन अत्तीन फरतम तिमंगना मी मशीन दूनिग सिफा गवा इच्चे उफेदवी में नो तो उफेदवा उशी में फ़अंफुख फ़ीह दें ईसा गफान में विदालवानी थिमन्ना ए दून्य दें फुरान आलोवान में है मी थिंक दखतेरे देखम कि ईसा गफान कुरवा कमे एकम को थिमवन कंता मी अन्ननी निस्बे वनी अल्लाह निस्बे वेकेंदनी मी आयतुं हम साफ कहेंगे फ़यकूनु तयरन बिइज़्निल्लाह दें एक दूनी वाके दून्यगे सिफा जेहेगे दून्ये गोतु ओदुहेगे दणी अल्लाह के इज़्न फुला लागे कम मितनुगा इल्मनि विदालवनी वर रंगळ इबे एंगे ए ईसा गफान की ए खले नूंका फुरान इल्मुगे बार एकलेक फान लिवडा फान नुवाकन एकलेक फान हमें कने ए तंफीज करे अल्लाह के अमर फुलकन अल्लाह के इराद फुन एकन करम वागे एहम मितनुगा वर रंगळ मी आयतुगा देफारवेस ईसा गफान ए विदालवनी ईसा गफान बस फुल गोतुगा ए विदालवनी फ़यकूनु तयरन बिइज़्निल्लाह दें अनेकावस एगे अनेबात देंगन अनेकलेक फान देवी मौजज़ात होगे वाग व उब्रिउल अकमहा वल अब्रस व उहियल मौता बिइज़्निल्लाह अनेकावस हम अगुण में नेंगे कुरिमस मी फाह कुरिहें मी लो फम मी हुन्ना अदि बरस बल जेफाती मी हुन्ना
mi fada bodati balitahuga tibe mihunna wes ekalek fana shifa devwa ekalek fanuge appulun shifa libigen de algon me dannawani ekalek fana appulu bisale ma hoga mi fada mihunna shifa libi rangol halata rujwa wegen ehnames anikkaves wa uhil mauta bi idhnillah mennani timan kalek fan marufa mihun allah ge izfuna lagen dirwam ehma allah ge iznafulu mitagawti allah ekam irada korewum wa ehma mi agunuge nokta ki isak fan allah subhanahu wa taala devwa famiwa mu'jizat tahuge terega e kantata qur'anuga bayan kofawa usula sha adisiga balaruga agun menne ibe enge mi ayatuge aliga ekalek fan tanfis korawum gendevi allah amru fulka ekalang irad fulun ekantata egota kure diikan agun menne enge ehme mi nokta ta khabadar agun kurim midene ayatun ekalek fan devvi mu'jizat tahuge wahakaten agun menna mi hama wararangala engen edani mi ayatun asluga emme boda visnam ve nokta eki ei kan agunu deken adi kurimes ishara kuri fada mi nasara diinuge mihun isak fana tuhmat ekora ekifaadu faadu mi tuhmat takon ekalek faanu bariyevegen wakam ves mi ayatun wararangala hujja libe kam agunu fen ade musa nizar e vidawle faden kirut qur'anuge nassun mi agunu menna mi engeni isak fana ki goteka ves allah go darikale nunkama e hama ehen insanunake faden allah heddevi alekkama den ege iturun ekele faana allah subhanahu wa taala devvi mu'jizata ka nabi kama rasul kama kan ekele faana ehem mi hunna tafatuege midiya diumaki mi algun men hama qabul kuranje hagigate sheikh ibrahim ahmad ade miha hisab hagigatu isa alayhi salam ge risalat balair fenna hagigataken e bohri kan algun men fa kurani ei mi kurin musa nizar go hakage se ishara kore fada mu'jizat ke algon minna fene ektere ekkamaki allah ekalek faana tawrat unganna devvun anikkamaki demme wara sarihako wara faaluko musa nizar go hakage ishara kore mashin duuni haddawa e fumedebumun e duuni dirigen uduhigen daane foda goten allah taala medweri ko devvun adi anikkamaki ufam virus lofan kudinna fennaani go ekalek faanu ekudinge loluga appulu biswa lavwa heddewmun ekudina fenumuge niamen allah taala devvun adi barasbaya besfarwa ko devwa gada kurumge bar allah taala ekalek faana devvun adi mi barasbaya algone mikeni mi hamuge baye hudu kulaga hanganu mi age hang hurnane ade egotan e hamuge hudukan ehen hutta e kam fase have ada hama uma usulakan ham badalwe hang rangalwegen da goy medweri wegen diun ade efada insanege hamuga ekalek faanuga appulu bisalebum bali fasehevegen daane goin allah subhanahu wa taala irada kurvum hame efaden ebami hunge gegega forwa funna taketige wahaka isa alayhi salam khabar kurvi ei emi hun tayyar ko forwa funna kaabo taket kamga wes adi enun taket kamga wes efada taketige wahaka isa alayhi salam wani bayan ko dewafa hame efade marfa tibe mi hun diruvem wes ei ekalek faanuge mi mu'jizat uterege himne kame mi wahaka bayan kurawa allah taala wahi kurvi id qala allah ya isa ibn maryam adhkur ni'mati alayka wa ala walidatik id ayyatuka bi ruhil qudus tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahla wa id 'allamtuka al-kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa id takhluqu min at-tini ka hayati at-tayri bi idni fatanfukhu fiha fatakunu tayran bi idni wa tubri'u al-akmaha wal abrasa bi idni wa id tukhriju al-mauta bi idni وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين أده مي آياتوغ مي سورة المائدة ستيك ديهواناي مي آياتوغ معنيكي مانگ الله وحي كروي هندوغ متين هندما كرواشي مريم غفانوغ دريكالون عيسى غفاني كاليك فانوغ ماكمبلو نشا كاليك فانا تيمان الله ديوي نعمة هندما كرواشي ei jibril gafan fonuwa kalek fana timan allah baru ituru koddewa rasul kama nabi kama gadakan devvi hinde lafatuge dammati gayya dewan furag amruga kalek fanu mista kunna wahaka dakkawame adi fota hikmata taurata injilu timan allah kalek fana unganna devvi hinde adi timan allah ge izna fula eku mashin dunyege sifaga hedde adi e fumelebumun timan allah ge izna fula eku dunyaka vegendi hinde adi ufamvi irwes lofam fawa mihunnasha baras bali nota hudbali jifa mihunna timang allah gizna fulayaku fasehe ko devvi hinde adi timang allah gizna fulayaku marwefa mihun kalek faano diruwa neruvi hinde
ಕಂಡೇಳಿ ಬಯಾನ್ ವೆಗೆನ್ ಹುರಿ ಹೆಕಿತಕಾಯಗೆನ್ ಕಲೆಗ್ ಫಾಣು ಎಬಾ ಮಿಹುಂ ಗಾತ ವಡಾಗೆನ್ ಹಿಂದು ಎಬಾ ಮಿಹುಂ ಕಲೆಗ್ ಫಾಣ ನುಣಿಯೆಲ್ಲ ದೆಕೊಳುವಿ ಹಿಂದು ಕಲೆಗ್ ಫಾಣು ಕಿಬ್ಯಾನ್ ಎಮಿಹುಂ ದುರುಕುರವ್ವ ಮಣಾ ಕುರವಿ ಹಿಂದೆ ದೆನ್ ಎಹಿಂದು ಎಬಾ ಮಿಹುಂ ಗೆತೆರೆನ್ ಕಾಫಿರು ಮಿಹುಂ ಬುඤ್ಞೆ ಮಿಕಂದತಾಕಿ ಬಯಾನ್ ವೆಗೆನ್ ಹುರಿ ಸೆಹರೆ ಕಮ್ಗಾಣುಣಿ ನುವೆ ಆದೆ ಮಿತಾಗ ಮಿ ವಾಹಕತಕ ಫಹುಗ ಸೂರತುಲ್ ಮಾಯಿದಾಗ ಸತೇಕ್ 11 ವಣ ಆಯತುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹೈ ಕುರವಣಿ ವೈಸ್ ಅವಹೈತು ಇಲಲ್ ಹವಾರಿಯೀನ ಅನ್ ಆಮಿನು ಬಿ ವ ಬಿ ರಸೂಲಿ ಕಾಲು ಆಮನ್ನಾ ವಶ್ಹದು ಬಿ ಅನ್ನನಾ ಮುಸ್ಲಿಮೂನ್ ಮಿ ಆಯತುಗೆ ಮಾನೇಕಿ ಅದಿ ತಿಮಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹಜ್ರತ ಶಾ ತಿಮಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ರಸೂಲಾಂಗ್ ಈಮಾನ್ ವುಮ ಕಲೇಗ್ ಫಾಣು ಮೆದ್ವೆರಿ ಕುರವಾ ಕಲೇಗ್ ಫಾಣುಗೆ ದೂಫುಳು ಮತಿನ್ ಹವಾರಿನ ತಿಮಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎಂಗೆವಿ ಹಿಂದೆ ದೆನ್ ಎ ಹವಾರಿನ್ ದೆನ್ನೆವಿ ತಿಮಮ್ಮೆನ್ ಈಮಾನ್ ವೆ ಜೈಮ ಅದು ತಿಮಮ್ಮೆನ್ ನೀ ಕಿಯಮಂ ವೆಗೆನ್ ತಿವಿ ಬಯಕಂ ಕಲೆಗ್ ಫಾಣು ಹೆಕ್ಕಿವೆ ಬಣ್ಯಾಣ್ಣವಾಣೆ ಅದು ಮಿತಾಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೀ ವಾಹಕತಕ ಇಶಾರೆ ಮಿ ಕೊಲ್ಲಿರುಗ ಮೀ ಆಯತುಗೆ ಮಿ ಬ್ಯಾ ಬದಾಲುಮ ಫಹುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೀ ಆಯತುಗ ಹಿಮೆನೆ ಬೈ ನುಕ್ತಾತಕ ಬದಾಲುಂಗೆ ಹಗೀಗತುಗ ವರ ಮುಹಿಮು ಕಮೆ ಕಮೆ ಫಿನನಿ ಹತರು ಕಮೆ ಹಗೀಗತುಗ ಮೀಗ ಫಾಹಗವೆಗೆಂಗೆ ಬದೆ ಏಯ್ ಈಸಾಗ್ ಫಾಣುಗೆ ಅಪ್ಪುಳುಂ ಎ ಮಷಿನ್ ದೂನ್ಯಗೆ ಸಿಫಾಗ ಎಚ್ಚೆಂಗ್ ಹೆದ್ದೆವುಮ ದೆಂಗೆಂ ಎಕಲೆಗ್ ಫಾಣು ಫುಮೆ ಲೆವುಮುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಗಿಜ್ನ ಫುಳಾಯಕು ದೂನ್ಯಕ ಬದಲುವೆಗೆನ್ ದಿಯುಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಎಕಮ್ಗ ಇರಾದು ಕುರವಿ ಈಸಾಗ್ ಫಾಣುಗೆ ಅಪ್ಪುಳು ಕಮ ಮಷಿನ್ ಎ ಅಪ್ಪುಳು ಮಷಿನ್ ದೂನ್ಯೆಂ ಹದ್ದವಾ ಮೀ ದೂಣಿ ಹೆದ್ದೆ ಫರಾತಕಿ ನುವತ ಎ ಹೆದಿ ಫರಾತಕಿ ಹಗೀಗತುಗ ಈಸಾಗ್ ಫಾಣು ಕಮ ವ್ಯಸ್ ಎ ದೂಣಿ ದೂನ್ಯಗೆ ಸಿಫ ಜೆಸ್ಸೆ ಫರಾತೆ ಕುರೆ ಮೂಸಾ ನಿಸಾರ್ ಗುಹಾಕ ಇಶಾರೆ ಕುರೆ ಫದೆ ಖಾಲಿಕ್ ವಂತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಬಾರಕ ವ ತಾಲಾ ಕಂ ಎಕಂ ಹಿಂಗಾದಿಯಮುಗ ಸವಬೆ ಗೊತುಗ ಈಸಾಗ್ ಫಾಣು ಲೆವ್ವಿಕಂ ಮೀ ಹಗೀಗತುಗ ಮಿತಾಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಫೆನ್ನ ಎಕ್ಕಮಕಿ ದೆನ್ ಅಣೆಕ್ಕಮಕಿ ಈಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮ್ಗೆ ಅಪ್ಪುಳು ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾಗೆ ಅಮೃಫುಳ ಮರುವೆಫಾ ಮೀಹುನ್ ದಿರುವಾಣೆ ಉಸೂಲೆ ಲೆವ್ವೆವುಂ ಮೀಸ್ ಮೀಹುನ್ ದಿರುವಮಕಿ ಹೆಮ ಹಗೀಗತುಗ ವೆಸ್ ವರ ಬೊಡು ಕಮೆ ಹಗೀಗತುಗ ಅಳ್ಗೊಂಡು ಮೆಂಗ್ ಆಮು ಇನ್ಸಾನ್ನ ಕುರೆಯವರು ಕಮೆನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾಗೆ ಖಲ್ಕು ಕೊರವುಮ ಎಕಲಾಂಗೆ ದಿರುವೆವುಂ ದೆವ್ವುಂ ಮೀ ಖಾಸಕಮೆ ಎಕಲಾಂಗೆ ಎಹೆನ್ನಮೆಸ್ ಹಗೀಗತುಗ ಈಸಾಗ ಫಾಣ ಮಿಕಮ್ಗ ಸವಬೆನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಾಲಾ ಮೆದುವೆರಿ ಕುರವ್ವ ಏಕಮುಗ ಮೀ ಕಂದತ್ತಕ್ಕೆ ಲೆವ್ವೆವಿ ಏಗೆ ಹಗೀಗತುಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಇಜ್ನಫುಳುಂ ಎಕಲಾಂಗ ಕುದುರೆತ್ತಿರಿ ಕಮು ವೆಗೆಂದಾ ಕಮ್ಮೆಗೆ ಗೊತುಗ ಮಿಕನ್ ಲವ್ವಾಫ ಮಿಯತಿ ಮೀ ಇನ್ಸಾನ ದಿರುನ್ ದೆವ್ವಣಿ ಮತಿವೆರಿವೆಗುಂವಾ ಗದಕೀರಿತುವಂತ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಬಾರಕ ವ ತಾಲಾ ಎಹೆನ್ನಮೆಸ್ ಏಕಮುಗ ಮೆದುವೆರಿ ಕುರವ್ವ ಫರಾತೆ ಗೊತುಗ ಈಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮ್ಗೆ ಐಪ್ಪುಳು ಲವ್ವಾಫಣಿ ಮಿಕಂ ಮಿಗೊತುಗ ಲವ್ವಾಫಣಿ ಎಕಲೇಕ್ ಫಾಣುಗೆ ರಸೂಲುಕಮ ನುವತ ನಬೀಕಮ ಹೆಕ್ಕೆ ನುವತ ದಲೀಲೆ ಗೊತುಗ ಮಿಕಂಕಂ ಅಲೆವ್ವಂ ಗೊತು ದೆನ್ ಅಹಮೆ ಗೊತಂ ಅಣಿಕಮಕಿ ಲೋಫಂ ಮೀಹುನ್ನ ಈಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮ್ಗೆ ಐಪ್ಪುಳು ಮತಿನ್ ಫರ್ವಾ ಲಿಬಿ ಮಿ ಲೋಫಂ ಮೀಹುಂಗೆ ಲೋಫಂಕಂ ಮಿ ಕಣಯಾಂಗೊಸ್ಸೆ ಮೀಹುನ್ನಕಿ ಹಮ ಲೊಲ ಫೆಣ್ಣ ಬಯಗೆ ಗೊತುಗ ಮೀ ಸಲಾಮೆ ಬಯ ಗೊತುಗ ಲೆವ್ವೆವುಂ ಹಗೀಗತುಗ ಮೀ ಎಜಮಾನುಗ ಮೀ ಗ್ರೀಕ್ ಮೀಹುಣ್ಣ ಅದಿ ಬಣಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲುಂಗೆ ತೆರೆಯಗಸ್ ಬೇಸರಿಕಮ್ಮು ಕಂದತ ಇವ್ವರುಂ ಎ ಮೀಹುಣ್ಣಂ ಎ ಬೇಸರಿಕಮ್ಗ ನುಕುರವೇವರು ಕಮೆ ಈಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮ ದೆವ್ವಂ ಗೊತುಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಬಾರಕ ವ ತಾಲಾ ಈಸಾಗ್ ಫಾಣ ದೆವ್ವಿ ಮೊಜಿಜಾತುಗೆ ತೆರೆಯಗ ಹಿಮ್ಮನೆ ಕಮೆ ಹಮ ಮಿಯಾಕೀಗ ಮೀ ಬರಸ್ ಬಲಿ ನೋತ ಹುದು ಬಲಿ ಫಸೀಹವೆಗೆನ್ ದಾಣೆಗೊಯ್ ಮೆದುವೆರಿ ಕುರುಂ ರಿವಾವೆಗೆನ್ ವಣಿ ಈಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮ್ ಲೋಫಂ ಮೀಹುಂ ಉಳೆ ಹಿಸಾಬಕ ವಡಾಗೆನ್ ಕಮ ಬುಣೆವೆನಿ ದೆನ್ ಎತಾಗ ಹುಣ್ಣವಾಗೆನ್ ಮೀ ಸುವಾಲು ಕುರವಿ ಕೊಂಬ ಎತ್ತುವೆ ದೆನ್ ಮೀ ಬೈ ಮೀಹು ಮಿ ಬುಣನಿ ಎ ಮೀಹುಣ್ಣಕ್ಕೆ ಫಂಡಿಯಾರುಕಂ ಕುರುಮ ಮೀ ಗಬೂಲು ನುವೆ ಎ ಹುಕುಂ ಕುರಂ ಉಳನ್ ಜೆಹುಣೀಮ ಎಕಮು ದುರುವಂ ವೆಗೆನ್ ಉಳುಣು ಬಯಕೆ ಎಹೆಮೆ ಮೀ ಕಮುಗೆ ತೆರೆಯಗ ಮಿ ಮೀಹುಂಗೆ ಲೋಫಂ ವಮು ವೆಗೆನ್ ದಿಯೆಯೆದೆ ಹಗೀಗತುಗೆ ವರ ಗರೀಬ್ ರಿವಾಯತೆ ಮಿ ಬಾ ಮೀಹುಣ್ಣ ಬುಣೆವುಣು ತಿಯಫದೇಕುಂ ತಿ ದುಆಯೆ ಕುರಂ ಜೆಹುಣಿ ತಿಕಮು ತಿಹಿಂ ವಾನ್ ಜೆಹುಣಿ ಕಿ ವೆಗೆನ್ ಮೀ ತಿಮಮ್ಮೆನ್ನ ಮಿ ಕುರವಿದಾಣೆ ಕಮೆಗ್ಗೆ ಸವಬುಂ ಬಿರುಂ ತಿಮಮ್ಮೆನ್ ಕುರಿ ದುಆಯಗೆ ಅಸರೆ ಮಿಯೊತಿ ವೆಫಾ ಏಗೆ ಒಗೋಬಾತಗೆ ಮಿಗೊತುಗ ತಿಮಮ್ಮೆನ್ ವೆಗೆಂದಿ ದೆನ್ ಹಮ ಮಿವಾಹಕತಕ ಅಕುಗ ಮಿ ಜಮಾನಿ ಬೇಸರಿಕಂ ವರ ಕುರಿಯರಾಫ ಜಮಾನಿಗೆ ಈಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮ್ ವಡಾನ್ನವಾಫ ಎಮೀಹುಣ್ಣ ನುಕುರವೆ ವರುಗೆ ವರುಗದ ಬೊಡು ಕಮೆ ಹಗೀಗತುಗ ಮಿದಕ್ಕವಣಿ ಎಯ್ ಬರಸ್ ಬಲಿ ನೋತ ಹುದುಬಲಿ ಜಿಫಾ ಮೀಹುಂ ಎಬದೆ ಸಲಾಮೆ ಕುರವುಮ ಲೋಫಂ ಮೀಹುಂಗೆ ಎಯ್ ದುನಿಯನ್ ಉಫಂ ವೈರಸ್ ಲೋಫಂ ಫಾತಿಬೆ ಮೀಹುಣ್ಣ ಲೊಲ ಫೆನ್ನಾನೆ ಗೊಯ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಗಿಜ್ನ ಫುಳಾಯಕುಗ ಹಾಮಕು ದೆವ್ವಂ
den mi wahakataka fahuga anekamaki Allah taala amrufula udun meze bawalefu Isa alayhi salam ge arihun hawarin mi edi wadagen kama wani eba mihunge hinhama jihumaka mikala meze bawalevuma eba mihunna Isa alayhi salam bayan koddevi ekale fanaki haku rasuleke den mimihun bone ehem vejja timamme beenume kalek fanaki haku rasulekkan sabit kurawumataka mifada meze bawalevuma Allah taala ge hazratun nota sufrae bawalevuma Allah taala ge hazratun dua koddevuma mi wahaka Allah taala kirt qur'anuge suratul maida ga bayan korwa fave Allah wahi korwani id qala al hawariyuna ya isa ibn maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila alayna ma'idatan minas sama' qala taqullaha in kuntum mu'minin qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha minash shahidin qala isa ibn maryam allahumma rabbana anzil alayna ma'idatan minas sama'i تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين من سورة المائدة ستيك بارون آية فشيغن ستيك فنرون آية غنيلا مي آية معنى كي يدي حوارين دنوي هندو متين هندو كراشة e Maryam ge faanu ge darikadum Isa ge faane kaabota ketiga maccan ekulegen wa dolange nuwata meze nuwata sufrayen udum baawalewuma kalek faanu haddawa bodu kurwe kalange kuladumanta toye Isa faanu vidaluwe tiba mihunni iman wegen tiba kom ga wanama tiba mihun man Allah ge hazrata taqwa verwashe den eba mihun dennevi timammen edeni ein kewmashe ay timammen ge hittan hamajihigen diumashe ay timammenna kalek faanu tedu vidaluwe kan engumattake adi ekamuge maccan ebahi udun kaabotake bawa levikamuge maccan hekiwa mihunge tereng timammen vumashe Maryam ge faanu ge darikalun Isa ge faanu vidaluwe alamen haddawa bodu kure viras kalako kaabotake tige maccan ekulevegen wa dolangen alamen ge maccan udun bawa lavande alamen ge tereng kurige mihunna fahuge mihunna eide kamga vumashe adi Allah taala ge hazratunga mu'jizate ge gotuge adi alamenna rodi devwa fande ibras kalange emme hew rodi devwa raskalange Allah wahi kurave hama kashwarun timang Allah tiyaba mihunge macca e dolangu bawala wa hushime fahe efahu tiyaba mihunge tereng kafir wajje miha dannashe alam tawge tereng misawge tereng ekavves timang Allah nu devwa fada azabu emiheka timang Allah devwa hushime ade miha hisabun algonne me hagegatu mi wahakya dima komme soraka balalun ei nekkame nune algon hitan arani mi sufra nota dolangu bawale vi gota medu ibn abbas salman al farisiya ammar ibn yasira enumis bekalun garihun riwawigen aswawa khabar takeve ega wani isa alayhi salam ekalek faanu ge hawarin amur kurevie 30 dus wanden roda hippewuma den mi bekalun 30 du roda hippewa nimun isa faana suwal kurevi eba mihunge macca dolange bawale vuma nota sufrae bawale vuma e dolangun kaaba uluma adi eba mihunge hippulu hamjihuma ei hamakashurun eba mihunge roda qabul kurava eba mihunge hushelun qabul kuravumashe adi ekamaki eba mihunna boduwegenwa eidekkamuga wuma ves emihun edune ei eba mihun roda dukuri duhaki furutman ves eba mihun kandata fuddawa devvi duwaskamga wumashe adi algon menne senge algon menge mi ummatu ges mi roda mas nimigen den annani fitru eid mikahala eidege gotuga mikantata wegen diumashe emihun edifa oti adi eba mihun getere musandina faqirun ves eidekkamuga ekan wumashe den Isa alayhi salam mikama medu eba mihunna naseha devwa ekama medu birwetuman irshad devvi egmaneke hagegatuga Allah taala ge hazratun ifadakamakan edi dennewum kurin ekama medu visna fikurukon ekankam ge sawu nukumedane kandataka meduga khiyal behtewuma ekalek faanu ge ummatan e hadan ko devwani naseha devwani ei hagegatuga timammenna ekashigam wakame nune vidalwa kala uslubakun miwahakatan e bayan koddeni ei eba mihun shukuru mataka sharutake kanda naalu washe vidaluwe mi wahakata ekalek faanu e bayan koddevani den hame faden Allah taala ge hazratun efada kamaka neduma ekalek faanu eba mihunna visna devwamu gendevi ehennames hagegatuga bani israilun naki ekahala bayennu eba mihun ekan hutte nuli den isa faanu ga
arihan anikkaves gos ekalek faanuge arihuga mi mihun miwahaka anikkaves takraru ko dannawani Allah taala ge hazratun kalek faanu mikaman edi dannawa devashe de ekalek faanu Allah hazrata kuttam ve tadorra verikama khushu'a terikama ekuga ekalek faanuge qawmuge mihun edi dennemuge macha dua kurvi e ba mihunge ede edun e ba mihun na fuddawa devun edi Allah taala ekalek faanu dennevi den Allah taala udun mezen nota dolange baawale vikama wani adi e baawale vi mistakun e adima hayran kamaku balan tibba kama wani mistakun bala tibba e baawale vikama wani eba mihun eru hagigatuga wara boda birugen kama wani ei faharegga ei azabekamuga wegen hinga daane kama wes e mihun navve sama ihsas wegen diya kama she den madum bay mihun e dolanga kෑrewamun diya kama wani ade birun tiberuga mikhala gotaka noni tima kitame beenwe fulna ichaka dima damwes undagu wanekan e algon men insani tobiyatu geterem senge kame e gotan hame emihun wes madum birun tibegen e dolanga kærewegen diya kama wani den etaga mi gavum diya hinduga Isa alayhis salam mata e udu bima bawa levum diya hinduga Isa alayhis salam Allah taala dua kurvi e dolanga ki e rahmatekam ga levuma adi e azabekam ga nulevuma adi ei salamekama barakakam ga levuma den Isa alayhis salam wadaage mi dolang muhalawwafa ega waache mi kashfu korawa bismillah khairur raziqin vidalwe ege mati nangevikama wani nota mi bende fahori ecche mosawalawwafa ega oin ecche kashfu korawa dekkevekama wani den belleviru ega wani hay mi mas kama adi hay droshikama minun goggota ves mi bunevuntan ebe hurikama adi bay riwayatugo bunagotu mi annara enum mustafat wattaruge mewata ves ega hurikama ve kommekas ege was mirukama mole hisabuga mi hunnan eya meduga shauku erikan ufedigen diyakama wani den Isa alayhis salam amru korevi ein keuma den emihun nota hawari bekalun dennevikama ve timammen kaani kalek faanu farikkuluwa niumunne egmaneki emihun hagigatuga sekama meduga biruetikan ufedigen diu ein ebekalun mi ka boy hedumuge sabun kame dimawe vedanekama forotama Isa gfaanan mi dannawani kalek faanu farikkuluwashe Isa alayhis salam vidalui mi fashanwani ekamangede suwal kuri mi hunne mi kewmuge kandata fashan jeheni hagigatuga ekamangede suwal kuri mi hunne adi ekalek faanu en farikkuluwum fettum manavegati den efo ekalek faanu amur kore mi faqirunna beenun jefa nekametinna bali mi hunna mifada umurun duwasefati be mi hunna mifada mis mi hunna amur korevi ein kabo eddewma den mi ba mi hunge adadu ei gaaganakan enhas tinstekama riwayatuga ade numata eya gaakura adekama ade de miba mihun en kabo hedikama wani miyaku hagigatuga mihunna mi hayrankam libekala gote vegen di emihunna ege sabum mi salamekama mi hashiganduge mi dulaheyokon libigen diyekama wani balimadukame jifa hori mihekam vejje emiheku ekam salame vegen diyekama wani den ekeun dukollewun emmen ekama meduga hagigatuga hitama kurikama wani ei eba mihunna mi fenigen dia halu egotuga fenigen diyama eba mihunge hitak kuri asarege bodukamu hagegatuga ekan emihun egotuga mi ekama medu hitama kuri buneveni komme duha ko efaharu mi dolangu baawale vekama adi mistakun en kaabe ulekama buneveni hanhas mihunnan en kaabe ulevekama ade anibba riwayatuga bunagotum vejjiya deduhun edduhu mi baawale vekama ves buneve ei salihuge faanuge mi qawmuge mihunna ekalek faanuge naaka kiru demu dia usuluge matinne ei edduhu mi qawmuge mihunge femwalun et femboni anidduhu fenun emihunna mi muli duwaha waawara mi kiru adekama wani deduhun edduhu mikan hingamun dani ha mi usuluge matinne mi sufraan wata dolangu baawale vigen diyakama wani den Isa alayhis salam amru kurevi e dolanga faqirun nasha beenu jifa nikametinna khasa kurma maneki musandin ein kaaba nuluma Isa alayhis salam emi hunna mi amru kuri ei musandinna baawale ve kewme nune egota Isa fan mi vidalwani den mikamme sagegatuga waragina bayaka bodukamaka vegen di egmaneki
amure kofiya emihunnan e amura kiyama maki warabbodu kamaka shevegendan isak faanu mi amuru korwimes emihunna wiye mikan bodu kamaka eba mihun kore defuddego munafiqun miwahakata mi faadu dakkam fishi dem miha hisabun mitaketi baawalevun huttigen diyekam wani adi miwahakata migota dekki mihun fahum badaluwegen diyei khinzira rasulage hadisun algon menna mi kan sabitu wegendani ammar ibn yasir an nabiy sallallahu alayhi wasallam qala نزلت المائدة من السماء خبز ولحم وأمروا ألا يخونوا ولا يدخروا ولا يرفعوا لغد فخانوا وادخروا ورفعوا فمسخوا قردة وخنازير مي رواه ترمذي غاسوا حديث مي حديث کے معنی کی عمار بن یاسر کی بین روایتیں وے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرے udun sufraay nota dolange baawalevi mne isaak faanuge mi qawmuge mihunge machen ega maha roshi himene gotuga eyak isaak faan amur kurve e khiyanete numasha maadametaka forwa nuhedumasha de miba mihun mi khiyanete rive maadametaka naga forwa hediye den miba mihun rama makuna khinzira Allah taala badal kurve ade min egeni hagigatuga nabi bekalunna rasul bekalun wadagen devwa taalima mi urede go wima duniya matigas bay faharan ebe hutte mikahal goiggen Allah subhanahu wa taala medwere korawaf mita faha kollen je ekamaki emihun edumege macha Isa alayhi salam dua kurvi e dua kurviruge sekale ekfanu ege kurin emihunna war rangala visnadevi mi war bodukameke migotugo dua kurvumaki den e dua guligen bawa levi mi bawa levi dolanga ejit bawa levima den amuru kurvi anika eya meduga amal kuram vi gotteke migoy gotta ves emihunna amal no kurvunima ekankamuge sababune Allah subhanahu wa taala emihunna eha boduwegen wa azabe hage gatuga mi devvi ade miwahakata ves kirt qur'anuga war soriha gotega bayan ko dewafe ennamme sage gatuga mikam gaves ilmeringe meduga ikhtilaf take waakan algon mennenge mi sufra nota dolangu bawa levunu heyye nota nun heyye mi ilmeringe terega ham wahaka dekeve warabbodu masale jumhur ilmerin vidalwani e bawa levunu kamashe ege dalilaki kirt qur'anuga Allah subhanahu wa taala mi bayan ko dewa mi suratul maida ga fanarawan aye e ayatuga inni munazziluha alaykum sariha gotega miyoti angwa dewafe maneki hama kashorun timang Allah tiyaba mihunge machan e dolangu bawa lavwa hushime ekamaku mujahida al hasan al basri riwa korwani efada dolange isaak faanu e qawmuge mihunge macha bawa nu lavwa kama Isa alayhi salam ge wahaka mire mihai sab medkandala mekwani irat kurebi amadama reves mi wahaka ge nunni mi back baddalum umid kuramun program record kuri nahida muhammad وشهر بي الشيخ عبد الله جميل وفدي علي عبد الله والسلام عليكم